Совітування, на ktorým prisutní kolo 850 učešníky, tradícijno organizuje Institut za zemljeđistvo i zahradkarstvo z Novog Sadu i Novosadski poljoprivredni fakultet. Совітування того року у знаку kvaliteta hljebovого žita boše na njo ponosuju mljinare i pekare, da bi Ministerstvo poljoprivredi co skoro im ušelo prinjeti uredbu o otkupu žita na osnovi kvaliteta. Popri žita i šitskih drugih zemljeđilskih kulturoh, nahláška tohoročného совітування i na alternativnih, menej chovaných kulturoch, jak co to likoviti rošliny, so s okremným akcentom na konopu, ktorá še pomaly vracajú na naše polja. Toto savjetovanje každý rok bar znaščivene. Sve ono što se radi, šta god da napišemo, prezentujemo... Všetko, co tu prezentujeme, interesantné za produkovateľov. Dneska sme napríklad mali prepodávanie o súčasným pestovaní kukurici. Máme sortiment najnovších hybridov, ktorí v 2015 i 2016 roku dali veršinskí urožaji boli lepšie od najlepších hybridov, perších pejcoch najpoznačších multinacionálnych kompanijoh. Institut za zemljeđilstvo i zahradkarstvo našenje vyvoži do 30 žemov regiona Evropske unije, žemov bivšeho Sovjetskog sojuzu i žemov Bliskog Vostoku i s ohľadom na oštru konkurenciju nje bojiše za svoju budućnost.